guhagarara mu cyuho ni umuntu umeze imbere y'Imana, ni umuntu Imana yemera kandi ikagira gute, ikamushima. Dawudi yaravuze ngo Imana ngo yatase Dawudi iramutata, iramuneka mu ijoro aryamye, ngo iramuzenguruka imuburaho ikosa. Yavuga ati Dawudi uri umugabo, iramushima. Nacyo gituma yanyivuga hariya mu byakozwe n'intumwa, iravuga ngo mbonye umuntu umeze nk'uko, ngo umutima wanjye ushaka, ngo uzakora ibyo nshaka. Iyo ni Imana yari kwibwira Kayini, iramwata. Ariko Kayini, ubwo burakari buri mu maso yawe ni ubunyabaki, kubera kurakara. Waretse kurakara, nukora neza Imana ndizakwemera. Ukora neza aza yemerwa n'Imana. Sema amen. Akaba afashe uburenganzira bwo guhagarara mu cyuho, agahagarara imbere y'Imana data, agatinyuka ntagira ubwoba. Haleluya. Imana ishimwe ku uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye. Imana ishimwe ku bw'ikaze baduhaye kuva mu gatondo, sino kuva mu gitondo gusa, kuva tugeze hano. Turashimira iyo kaze bashumba mwaduhaye, kandi murana n'ababyeyi. Imana ibaheze umugisha. Shimiye kandi abantu twabanye kuva ku wa kane, ku wa gatanu, kuko nabyo ni byiza kubona bubwiriza ubutumwa, birakwiriye. Nabaje uyu munsi ku mugoroba, abashumba nababonye, murakaze. Imana ibaheze umugisha. Kandi twakira n'ababyeyi bacu nguko umushumba mu gitondo yabivuze. By'ukuri ubitekerejeho kumva ko twe ariho twari tukivuka turi bato, abantu bari mu murimo w'Imana kugeza ubu, bazi byinshi. Umuntu yabegereye ukavugana nabo, ukaganira nabo, ndizera ko umuntu atabura ibyo abakuraho, ukuye tutarasoma no muri Bibiliya. Abantu bize hari ikintu babara cyane, kuba mu murimo cyane, l'ancienneté. Kuba umuntu yarabaye mu murimo runaka akawugiramo imyaka myinshi, hari ibindi yunguka kubera urya murimo. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuganire. Ndabona abantu hano hari ubushuhe budasanzwe, nyine byihanganira. Ariko hariho abantu bitagora, abantu bazaja muri sauna nta kibazo ngira ngo. Sa n'abamenyereye umuriro bo ntacyo byo batwara. Ezekiyeli ibice 22 n'umurongo wa 30. Wa musomyi wacu bamuhe ufite mikrofone, soma. Ezekiyeli ibice 22 n'umurongo wa 30 aravuga ngo, kandi nashatse umuntu muri bo, wasa n'inkike,
kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Komeza 31. Nicyo cyatumye mbasukaho uburakari bwanjye bukaze, mbakongeresha umuriro w'umujinya wanjye, maze imigenzereze yabo nyiherereza ku mitwe yabo. Ni ko Umwami Uwiteka avuga. Amen. Amen. Reka kore icegeranyo hanyuma nze gusoreza ku ijambo rya nyuma. Tugize iminsi tuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo Imana ishaka umuntu wahagarara mu cyuho, kandi si uguhagarara gusa akanasana n'inkike byasenyutse. Turavugana ngo niki cyatumye Imana ibura umuntu, kandi abantu bari bariho, abantu barahumekaga, bajaga mu materaniro, bararirimbaga, bararamyaga. Tuza gusanga impamvu yatumye Imana ibura umuntu nuko abantu bayikoreraga bari mu byaha, bagasenga, bakaramya Imana, bagahimbaza Imana. Imana igaya ibyo bari ko bakora. Aho rero twari twavuganye ko Imana yateguye Isiraheli, irabategura kugira ngo ari bo babera abandi icyitegererezo, kuko Imana itaboneka, itagaragara, ariko yiza kwiyerekana igaragarira mu bantu. Tuvugana ko Abanyesiraheli bageze ahantu banga Imana, barayibwira ngo ntibashaka kwibayobora. Twarabivuzeho, kandi kwanga kw'Imana kuyobora ni ukudakora iby'Imana ishaka. Iyo udakoze iby'Imana ishaka uzamenya kuri mu murongo wanze kw'Imana kuyobora. Hanyuma twaje kuganira ibyaha bitanu, twaganira ibyaha by'abayobozi. Simbisubiramo ibyo byaha. Twavuganye ko Imana yashakishije mu bayobozi kugira ngo irebe ko hari umuntu wahagarara mu cyuho, yagahagarara imbere y'Imana agasana ibyasenyutse. Imana irabura. Hanyuma ija mu banyamugi, abaturage bose. Noneho ivuye mu bayobozi ngo ushaka mu baturage, irareba mu bagabo, ireba mu bagore, ireba abahungu n'abakobwa, irabura. Twavuganye ibyaha bakoraga. Hanyuma ija mu batambyi, ari bo twakwita ngo nabashumba, mu batambyi kandi batambiraga Imana. Imana ngo ibitegereze, iburamwe umuntu wahagarara imbere yayo. Twari ko tubazanya ngo ese ibyo ubundi byadushikira, titwaba natwe dukora ibyo tugasana kurya Imana yabwiye Abanyesiraheli ngo bazamushimisha iminwa, ngo ariko imitima iri kure. Tuja mu bahanuzi, Imana ngo ibura aho hantu, iravuga ngo reka irebe mu bahanuzi, isanga bo byagenze nabi, utagiza kubatamika ntibohanura. Tugaruka ku ijambo rya kabiri, tuvuga ngo kuki Imana yashakisha umuntu umwe ntiyashakisha babiri. Twarabisobanuye bihagije, tuvuga ko imbaraga zose z'ubumana Imana yazishize mu muntu umwe. Twagiye dusobanura umuntu umwe icyo ari cyo, icyaha cyazanwe n'umuntu umwe, ahicanye umuntu umwe, wasinze wa mbere ni umuntu umwe, watumye abantu indimi zitandukana ni umuntu umwe. Twagiye tugera uwavuze ubutumwa bwa mbere ni umuntu umwe, waducunguye ni umuntu umwe, wakoze icyaha ni umuntu umwe, havutse umuntu umwe. Twarabisobanuye icyatumye Imana ishaka umuntu umwe. Turavuga ngo umuntu umwe arashobora gusenya igihugu cyangwa se akacubaka. Urashobora kubaka umurimo w'Imana wewe, kuko uwishaka ni wewe. Urashobora guhagarara kandi ugakora imirimo ikomeye y'igitangaza. Ibyo twarabivuganye bihagije. Hanyuma twaje kugera rero ku ijambo ryo gusana. Tuvuga ko gusana ari ikintu gikomeye, ubanza gusenya ibyari biriho, kandi biragoye gukura ibishingwe n'ibindi, biraremereye. Noneho turabisobanura mu gitondo. Twavuganye naho ko si umuntu wese ushobora gusana,
hariho abantu bakwiriye gusana ibyasenyutse. Igihugu cyasenyutse ni bande bagisana? Ese itorero ryasenyutse ninde wasana? Ese umuryango wasenyutse hasana nde? Ngira ngo mu gitondo hano nibyo twaganiriye cyane. Ngira ngo twavuze k'ibintu bitatu. Twavuze ngo umuntu wuzishaka ni wuzusana, umuntu utuzishaka ndi yasana. Buriya nubwo bokubwira ibintu bakagura ngo byasenyutse bimeze nabi, ntashaka tiworuha wumva. Umuntu utagira ishaka ndagira amatwi. Kandi iryo dufite kuri WhatsApp rirakomeye, kunganyujijemo. Umuntu umwe gusa yagize ishaka, twabivuganye mu gitondo, umusore umwe Fenehasi. Imana ngo imaze kwica abantu 22,000, imaze kubica ngo agaragaza ishaka, Imana yava ngo ndahagaritse mugiga umwe. Twongera turavuga kandi muri abo banyeshaka nyine, muri abo bashobora gusana, tuvugamwo abajyamwete. Mu gitondo twavuganye n'abari hano, Bibiliya yavuze ngo nubona umuntu w'umunyamwete ngo ntazokorera abantu bo hasi, ngo azakora ibwami. Twese dukena n'abakozi bakoresha, nta muntu uzukoresha ikinebwe. Umuntu w'umunebwe wese, nta ministeri zose ahandi hose waja, nta muntu ukunda umunebwe. Kwa Yesu siho bakunda abanebwe. Haya, tuvuga ijambo rya gatatu, akwiye kugira undi mutima. Umuntu usanagira undi mutima we. Twavuze Yeshua na Kalebu baraje, ababo 10 bavuga ibitari byo, ariko abo bandi abari bo bavuga ibintu bikomeye, baravuga ngo tuzabarya nk'imitsima. Abandi ngo ntakibakingiye. Uwo ni umutima w'umuntu ufite ishaka ryo kugira gute, ryo gusana. Ngira ngo icyo cegeranyo mbaye nk'uwegeranya, nta kundi nariko bikora, kwarugira ngo mfashe wenda abatarahabaye. Murakaze rero ku ijambo rigira 4, rivuga ngo umuntu ushobora guhagarara imbere y'Imana n'umuntu ki. Amen. Ninde muntu ushobora guhagarara imbere y'Imana? Ubundi mu bisanzwe no mu buyobozi busanzwe, abantu bahagarara imbere y'umwami bigishwa uburyo bwo guhagarara imbere yawe. Mu gisirikare si umuntu wari we wese woja kuramutsa chef d'état major cyangwa colonel. Haba hariho abantu baba barabitojwe, igihe cyo kuza aje akaba ariho witenga kuja kumuramutsa. Niko biza bigenda. Gusa ntuza mbona haba desordre ni mu rusengero, kandi ariho haba umwuka wera. Niho waza hanyobera. Twebwe ngo tugira umwuka wera, ariko sindamenye ibyaho, ngeretse aba bakuba nibo buba nk'ababimenya, babonye byinshi. Ahantu hatagira discipline, hatagira umurongo, nabonye ni mu rusengero. Uko umuntu yaba ngavuga ati abaza kundamutsa bazaba bitwara gute, bati kera ikiburi caje. Mwabonye kera buryo hatangira kwihangira ibintu ngo bazozama mutwaza ibitabo gutya. Kandi amen, ko birumvikana. Nigeze ndagira ngo harantu nabaye, ndagira ngo ariko bambwira inkuru, washika hano bagatora nkanje nje ngo bagiye kunakira, bagatora umudiyakoni ngo nanakire. Kanje umudiyakoni ngo anakire, ntafite competence yo kunakira. Ariko aho byapfiriye ni mu rusengero. Nta mudiyakoni ukwiriye kunakira njewe, nta keretse abapasiteri batakiyabo. Uko nguko ndi abura ugenda avuga ngo sukwirata nawe. Ariko colonel, kapiteni bamwakire, bategura bo kumwakira. Twebwe nitwe bantu bo hasi, twebwe tugabura iby'Imana yaremye ijuru n'isi, abakozi ba Yesu nitwe banyuma. Muzamureka twisubiza inyuma, turaba banyuma se mwe abimbere. Erega umuntu ahabwa agaciro n'uri hejuru. Uwe umbaye agaciro nanjye ngaguha agaciro, n'undi nabari abo hanze baduha agaciro.
ako kari kaje ariko tuze tukigana ko guhagarara imbere y'Imana. Wahagarara imbere ya so na nyogokuru na so wanyu n'umuryango, ariko guhagarara imbere y'Imana ntugire ngo biroroshe. Si diplome, si Gifaransa, si Icyongereza, si ukuba waragiye cyane, si ugutura mu rusengero, si no kuba umuririmbyi w'igitangaza. Hariho ibisabwa. Kuva mvuga irya mbere, umuntu ushobora guhagarara imbere y'Imana. Kuva 19 n'umurongo wa 17. Numara urasoma 19 n'umurongo wa 17, dusimbe dusome 21. Dusome kuva 19 umurongo wa 17. Aravuga ngo Mose azana abantu akuye mu ngando gusanganira Imana. Bahagarara munsi y'uwo musozi. Umusozi wa Sinayi wose. Aho ugiye kanga 18. Hoya. Urahasobanura 21. Reka dusome 21. Aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati manuka utegeka abantu be gutwaza. Boye gutwaza bazana ibitugu birebire. Aho ngo bajyaho Uwiteka ari kumwitegeza. Bajya aho Uwiteka ari kumwitegeza. Kumwitegereza, sorry. Reka nsubiremo. Subiramo nyine. Uwiteka abwira Mose ati manuka utegeka abantu be gutwaza ngo bajya aho Uwiteka ari. Bashaka guhagarara imbere y'Imana. Kumwitegereza. Aho benshi muri bo bakarimbuka. Nanize ngo ntere haleluya, ariko mbonye mwarimu kyamureba hirya. Banze nereke. Umuntu wa mbere ushobora guhagarara imbere y'Imana mu cyuho n'umuntu Imana yemera. Umuntu Imana igira gute? Yemera. Ariko nzanseka nono nzambiyobera uburyo abantu bazabona ko Imana ibemera cyane, nanje ntarabemera ari nje bayoboye. Twanze tureke tuvuga ibigaragara byonyine. Ibyo mu mutima ntabyo, ibyo mu mutima se ndi hariho abazaberekwa, babona ibyo mu ijambo ryonyine. Amen. Amen. Ese turacyari kumwe? Umuntu ushobora guhagarara imbere y'Imana, agahagarara akavugana n'Imana, Imana ikumva, Imana ikavuga agasubiza, akaremera, agahagarara. N'umuntu ugize gute wemerwa n'Imana, uw'Imana yemera, niwe uzuhagarara imbere yayo. Bibiliya yavuze ngo Abanyisirayeli bigeze kuzamura ibitugu, amatwi barayazamura, babwira Mose ngo kuko ku musozi wenyine. Kubera iki? Wabana ati nyabuna igihe ari kwivuga ngo ninje uzozanzamuka ku musozi ntitwari kumwe. Uzugira ngo abantu se barwanya umuntu ibyavuzwe batabizi, babizi amatwi mabi gusa. Muzamwanga gukora ibintu se mutabizi, cyangwa ibyo mukora nabi. Ko ndavuga si mwebwe ba hano, ko ndavuga nkiriya nshumbye cyane, mwebwe ni sawa. Babwira Mose ngo turashaka kuja ku musozi, turagenda natwe cyo guhagarara imbere y'Imana. Mose ati kidi gitangaza nyabuna,
barinzega ngo banabaze n'Imana ngo Imana yemere bama bagira gutyo barazamuka Imana yamibwira Mose ati bwira abo bagabo bareke guma gutwaganya ndabamena babwire ese ko birumvikana babwire ndabaharibisha barazana imitwe ndabamenagura uwonzi ni wewe sema amen ni wewe uzuhagarara imbere yanjye njyewe uzuhagarara imbere wewe Mose tuzatuvugana wewe ndakuzi ni wewe babwire bareke gutwaza wewe bakubwira ngo urahagarara mu cyuho imbere y'Imana. Amen. Haleluya. Imana mu isezerano rishya rero twagiriwe ubuntu yuko dushobora guhagarara imbere y'Imana ariko duhagaze mu murongo kwireba. Mu gitondo nababwiye Rick Warren yaranditse ngo Imana ndi yaturemeye gusohoza imigambi yacu, yaturemeye gusohoza imigambi yayo. Nigeze kuja Bukavu mumare gushika mu rusengero batangiye gushima Imana bazanye igiseke ngo nico kubaka ngo itorero bagishiza aho ngaho. Nyuma yabwo umusore umwe arahagurutse ahaguruka gushima Imana turaziranye cyane ngo arangize aravuga ati ndashima Imana. Murabizi ko nari umushomeri Imana yampaye akazi mumare kumpa akazi noneho rero narubatse inzu bakomye amashi ati none ndatangiye kabiri nuko su ya kabiri yari yujuje ya mbere uko nuvango yarayirimo ico byasobanuraga nuko ngo arangize nama numva senza akantu kwaje mu mutima ndabwe ni mugende murebe muri cya giseke mubara amaturo batanze y'inyubako mbanze namenye mugire vuba umuntu aragiye ngo ashikaratinda ese ujya muntu yabaye gute baraje baranongoreye ngo shatumye atinda umuntu arafaranga bashizemo na rumwe rw'inyubako pamagara wa musore ntihaguruka arahagurutse ninde waguhaye akazi ni Imana. Data ati urabyizera ati wubatse inzu ya mbere warayujuje ati kurubaka ya kabiri ati muri mu bukode umutwe wawe ndupanze neza tuba washimye mwumva uburyarya tugira ko muranumva mwumva uburyarya tugira mwumva Imana ngo yamuhaye akazi yubaka inzu ya mbere karubaka ya kabiri bazanye igiseke cyo gushiramo bahaye bubaka urusengero tiyashiramo habane giceri ndyarya siba mu rusengero hariya hano hepfo muri pawa nagiye kubwirizayo bahaye bashaka ngo kibanza imbere yanje akaba abasore batatu mbazumwe tesi yo telefone wayiguza ngahe ngo ntiyayiguza barayimuhaye ifite agaciro kangana gute ngo $600 wewe ngo we yayiguza $300 wewe ngo yayiguza 100. Okay ubwo ari mu nyubako muzana izo za telefone ko ari zitatu manze muzishira haba ari zo duheraho barazitanze saba none ngo araje guhagarara imbere y'Imana ananiwe gutanga telefone yo kubaka urusengero ariko nitu azoza atera umugeri azabanza ugire gutya asubira ugire gutya uriya mugeri ni umunyabaki. Muze mugira control aba bose bazuza baguruka hano tse tubanza tumenye ko bari ku murongo wo gukorera Imana nibwo buryo bwiza atari uko twarera nabi hagasi ku mupira ni kwa Yesu Kristo umwuka wera tiwobyinaga ngo ugira iminota 34 na 45 hanyuma igihe cyo gukora wiyunamisha usohoke hanze numara ngusubire uze hano kugira gute dukwiriye kubatoza tere haleluya ay nk'ibintu mvuze mbonye ndibyojana na haleluya niko mbonye mbonye bitajana na haleluya cyo kumvikana amen haleluya
ese ubundi imana ko tuvuze ngo abantu ngo n'abandi imana yemera, ese ubundi iyo uza kwemera umuntu ugira icyo umwemereraho? ndi wohura n'umuntu mu muhanda ngo umuramutse ngo wamubwira ngo ndakwemera? hategerezwa kuba hariho ikintu kimwe gituma umuntu umwemera ukavuga uti naka ndamwemera. ni uzubona ari imana yo kwemereraho kugira ngo ihagarare imbere. niki ese ufite ishaka ry'iki ko dutunza mana we, ko dutunze abantu basaziye mu itorero? aba bayumbe bazavuga ibintu bagira uduterime tumwe twiza. sinzi ngo wigeze kuvuga ngo nkeretse umuntu utazaje mu ijuru, nkeretse udafite bene wabo. uzi icyo bari bashatse kuvuga? bati umuntu wapfuye wese bazavuga ngo yageze mu ijuru, upfuye wese ngo yageze mu ijuru. ati nkeretse udafite mwene wabo niba utazarigeramo, ariko ufite mwene wabo saha kuri serikeye. twamara gushika tukabura uburyo tuvuga ngo yakundaga abana ngibyo. hari aho byanditse muri mwumve namwe ngo yakundaga, yabangaga yarababyaye, ngo yakundaga umugore. Bibiliya ni iyo twadusezeranye sicyo cyatuvuga uzakunda umugore. none ubwo bayibuhamya nyuma yo gupfa tugahuzagurika para ngo yigiye ahangaha ngo segondere ngo kaminuza ngo primaire. ibi byose bijyanye n'iki no kwa Yesu? nzamvuga mu muryango njewe sinshaka ko bazavugaho nigiye primaire na segondere, bazavuga ikareminize Bibiliya. nageze ngenda n'amaguru n'igihe kimwe n'imodoka, ariho bazavuga honyine iyo myaka. ibindi byanjye ntacyo bimaze kwa Yesu, ntayo nayo makuru ntahari. ko zahembwa urugendo nagenze nja kwiga ijambo ry'Imana. niryo iri mpaye mbabwiraga, ntimwatanze ifaranga timunishuye. Imana kugira ngo ikwemere uhagarare mu cyuho sema amen, sema haleluya. hategerezwa kubaho kalite, la kalite. Imana ikureberamo ikavuga ngo uyu arashobora guhagarara imbere yanjye. Zamwira abakristo cyane cyane kuba mama, umuntu nabwiye ngo uri smart, biba bijanye nuko nshaka umushumba, kandi uko nshaka niko n'Imana ishaka, niko na Yesu ashaka, niko n'Umwuka ashaka. uwo nabwiye ngo uri parapara, abakubwiye ngo uri smart bakubesha, nabasa nawe. wagiye ucagagura mu mwenda ugeza mu mugongo hose ibitugu, ninde utagira ibitugu? uzubitwara hari udafite ibitugu? ibyawe se biri wisima, biri wiki, biri w'inzahabu, biri w'amakaro? se tubihorera gusa ibitugu. uragiye utemaguye umwenda wose urawumaze, uzanya akagozi kamwe uhambiriye ahangaha gaciha, hanyuma uri kurazaga uri smart gute? Harabizi nigeze kubwira abaririmbyi bagiye gusohora indirimbo, ndabwira ngo ndabereka uburyo mudodesha abakobwa, ubishaka utabishaka iwanyu hano mu rusengero. ninjewe muyobozi, ninje mukuru, ninje utanga amabwiriza, ninje utanga umurongo, nta wundi. iri iwanyu uzugenda wambare ibyo wambara, niba wambara amakabutura, niba wambara iki ubyambare. hano ninjewe. ubukobwa bubiri buzamura amatwi, mbwira perezida bakuremo, genda bakure muri korari. mfite aho nzabategera, buragenda kamwe ngo buce ababonye fiance. abonye fiance muceceke mwebwe, abazagera ngo ndaza amakuru
dore abo bose ni abakirisitu barabizi ibyo mvuga si ibya none. Nigeze gufatira abaririmbyi ambargo bikoroje, twababujije ngo ntibaje ahantu, ngo baragenda ngo barigumura ngo ntibaririmba. Ndababwira mu marayika niwe uzoza kubabwira baririmbe, ndabahagaritse. Bashumba dukore iby'Imana yaduhaye, dukore iby'Imana yaduhaye. Tufitiye ububasha tutahawe n'abantu, nkeretse warahamagawe n'umuryango, ariko data Imana yo mu ijuru, sema amen. Ngo buce araje ngo afite ubukwe, ndamubwira ngo uzogusezeranya niso apananje kuguceza wewe. Ndakubwiye ngo wambare kimwe n'abandi uranze, uvuye muri korari, genda rero bagushingire. Meno mwebwe mwiga hasi ubuturaga abantu tam ndeka amen ko turumvikana. Mwagize isoni ko mwashize isoni, ko mwashize isoni. Uyu mwaka uyu napanze ubu nzashika bagura aka gatimba. Zina gatimba harya bakita gute? Agatimba akakabageni kanzu ry'ubugeni. Ubu ninshika bazama barigura model bazoza bareberaho. Niko nababwiye ushaka ko musezeranya. Tibazoza bazana rirya, ariko bazabazana irimeze gutyo ripfutse ry'amaboko agera rimeze neza ridafite ibitugu. Niko nababwiye utazashaka hari indambara azagenda aje gusezeranira handi, kandi nanjye nzamenya nko gusezeranya nza mbivuga nka neza. Utazanshaka agenda handi, narangiza azabone kuza. Hapana bintu. Murashaka kuzatwambarira ubusa, ubundi se tituri mu gusohoka abantu bamwe bahabunama. Byararangiye sinoguma ngo nuname nkunama ku mukirisitu. Iyo ndunamye iwe iyo yunamye. Baba twe twatitiye tukari tugatitizwa n'ubwana bw'ubukobwa abana bacu. Mwe muzamuna burya buntu muzamugira bupasi hakuyime hako muri bazima mwabakobwa mu muri bazima mufite amapepo nyabage ari mukwabwira muje kwambara ubusa. Mugende tuzahurirayo kwa muririmbyi niko yaririmbye ngo mbese tuzahura hano mu rusengero. Mini yaracitse ndayica namanica ndayicagagura ni hano baranaririmbye abaririmbyi ngo mwumve namwe ngo wambaye ikanzu rigeraho ngo baza tumpiteho mukizawe. Nukuvuga ngo mukiza ndamuhitegaho kubera ko yambaye ikanzu rirerire. Bisobanurwa wambaye rigufi umpiteho mukiza higaniko. Tere haleluya imwe. Haleluya. Haleluya. Ibi ni mu rukundo, ni mu rukundo bana bacu. Nkuri ni mu rukundo. Nta mutima mubi, nta muntu banga rwose pe. None twari ko tuvugana muzehe babambwira ngo muri 74 ngo bari Kinshasa. 70 Kinshasa siyo ya mbere gasicyo cyacu giteye imbere. Kinshasa muri kapitale 74 bari Kinshasa. Iba ngumbwira nawe umuntu wari muri 74 wari Kinshasa, hanyuma nabwira abana afite ngamabwikakaza ngo we papa nini.
aho none uzi ko twahumiwe. Kurambwira papa wabaye Kinshasa muri 74 uri mu bitekerezo by'Imana, wari utaratekerezwa Imana gusa uri mu bitekerezo by'Imana. Imana yayigutekereza uburyo uzabaho. Sema amen. None nguzi ibintu gusumba supa cyangwa mama. Ati twitonde vraiment. Twitonde. Mureke kwiharibisha. Mwambare neza. Kwambara neza ari ikibazo. Twese turwanya kwambara neza. No, kwambara neza c'est bon. Birakwiriye. Riba umwenda mwiza. Ugire nyine we smart. Nta kibazo. Hakureke kuja gucagagura mu mwenda ngo wambare umwenda w'umwana w'imyaka 10 ufite imyaka 23. Umuntu yo kwambara kandi ukakagera ugakubisa uko kugira gute. Wakwambaye uwika. Ibyakozwe n'intumwa. Ihute soma 10:34 byakozwe n'intumwa. Ese ko birabanga ibyumvikana? Uhagarara mu cyo n'umuntu Imana yemera ikamwemera ikavuga ati we ndakwemera we. No isuku Imana ikwemezwa niki? Ibitotsi kuryama kuva saa 2 kugeza saa 11 ngo ariko no naraye mbi. Niri utasinziriye. Imana ikwemere kubitotsi. Nimarije kugushira ku izamu ryo guhagarara imbere yayo. Ngo muri iyi minsi hari bitotsi byi. Soma kitangaza nza numva. Ibyakozwe n'intumwa. Ibice 10:34 n'umurongo wa 35. Usome. Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Amen. Bibiri yasobanuye. Petero aravuga ngo aterura amagambo. Amen. Sema haleluya. Twongere haleluya. Ese nk'umuntu uceceka ukunje n'ipinisho nahawe. Uko abantu ndi boza baruhura abandi. Ko murumva uburyo mba namiriza ngo wagiye kurinda mwamara ndi murebe mwakira. Ni muri abantu namwe ndi muri abantu bagise kweli. Turuhe twese usakazi. Naringize ngo mbakangure duha Imana icubahira ariko. Haleluya. Twongere haleluya. Imana niwe wishaka, umuntu umwe ni wewe Imana yabitsemo imbaraga zayo, ni wewe Imana yabitsemo ubuhanga bwayo, ni wewe Imana yabitsemo gukomera kwayo, ni wewe irashaka nguhagarara imbere yayo, uhagarare mu cyo ariko ibaza kukwemera. Icyo gituma uyu mwanditsi yanditse ariko aravuze ngo Petero arahira aravuga ngo ndabimenye yuko Imana itarobanura ku butoni. Aya Imana nico nikundira, tizirobanura ku butoni, tizireba uburanga, ndizireba amashure, tizireba uwigiye, ndizireba ko ufite papa cyangwa mama, tizireba wavukiye, tizirobanura ku oya, ahubwo igira ibintu ngo izireba. Uyu mwanditsi yavuze ngo ahubwo mu mahanga yose ukora uyubaha ico ni kimwe agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Sema amen. Uhera kuri nje kunubaha nanje tukabeshe ngubaha Imana utazunubaha Moshere. C'est faux, archi faux. Ubanza njewe naje nyine nubwo ndi muto ariko ugomba kunubaha. Kunubaha ukubaha data wa twese nanje ga nawe tukubahaga Imana. Siko bipanze? Ibiboneka. Sumwe nicaye mu modoka numva umuntu umwe karavuga tuzatujana na madame tukaza gusoka bondoka tutakiya twumvikana kubera nzangene sinza numva ikintu ngo akambwira tukukerugiye kuvuga none se iri ni kosagize ati wamuretse iyo ndamuretse
je mvuga ubutumwa ahantu hose sinzamasha kwihangana none ngo arangize ega niko bimeze ni Imana yabidushizemo nyine kandi tugomba kubikoresha kandi bizabikora. Umuntu umwe numva karahamagara aha yavuga mu modoka abantu urumva ngo pasiteri wacu ngo ejo ngo ibintu yatubwiye namane we pasiteri wanyu yagize gute aha ni mu rusengero uko turi mu aha ni mu rusengero ufite ubwenge ariko kuraza kuvuga pasiteri muri iyi modoka ahasi mu rusengero rinda usohoke numara gusohoka uvuga ukivuga ibyo bya pasiteri wanyu ntibitureba hano mu modoka yama nka kurya k'umuntu bakubise bomba arambwira ngo mbabarira ndakubabariye nanje ndi umushumba. None uracavuga umushumba aho mwicaye ngo kandi ngo nje wenza uzuvuga numara Imana yo kwemera ikwemere gute uko mvuze gutya ngo nukwikakaza ngo nukwigira igitare kare si ariko kandi nanjye sinje woroshe sinje utari wo kubahwa nose umuntu yo kubaha umukuru w'akagari na gitife umurenge yagera kwa pasiteri ngo ndiyubahe pasiteri ariko agatenya umukuru n'umukuru w'umudugudu ntawo bishobora ko nyine tuzoza tuguma duceceke ese ko birumvikana. Yakobo gice cya mbere umurongo wa 12 jambo ry'Imana ni ryiza ihutema igice cya mbere 12 igice cya mbere umurongo wa 12 haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Erega hari urwego tugeramo rwo kugeragezwa ukageragezwa Imana yayireba sema haleluya. none natangaye n'iri jambo Imana ikakwitegereza ukageragezwa umwaka umwe hakaza uwa kabiri hakaza uwa gatatu ukageragezwa ku manywa ukageragezwa nijoro Imana ikakwitegereza ikagera handi ivuga ngo ndakwemeye uvuyemo wewe sha iruhande wenda kwemeye kandi imaze kukwemera izi kubatije hari mbere yanje tugiye kuzoza tuvugana. Kera sinzi nageze numva bavuga ngo abantu bimutse ngo inka umuntu umwe aravuga ngo iyo abantu bageze bimuka ku ibiraro mukimuka mugeko ahandi hantu none mwashika ngo inka zifite inyana zikabira nyine niko zazigira inka zikabira ngo tumasa natwo tukabira tudafite inyana tugapfa kuboroga aho ngaho ukareba icyo twatuborogera natwo ndituza amakuru cyo naringiye kuvuga reka ngireke ariko nyine byari bifite akantu naringiye kuvugiraho kangihorere. Ese umwungera akwemera we bishingiye kuki mwitorero bakwemere bashingiye kuki muri korari bakwemere bashingiye kuki muri departe mukoreramo bakwemere bashingiye kuki niki gituma bashobora kubangura umunyetorero hariho bamwe bameze ngutwo tumase si hano gusa mvuze hariko nyine nkande hirya ukurabiriki imirimo ukorera mu isi yose yanditswe ureke nkubaze ubu nyine ubu nyine ubu impanda ikavuga cyangwa ntivuge hakaba nk'urugiro kingutse mvuze ariko bikaba nk'ibiba gutyo wamara ukinjira winjira gutyo ugahura na Yesu cyangwa ugahura n'Imana ikakubaza ngo isi imyaka ugize mu rusengero uzi ukora iki wavuga iki niki wavuga kwicara imbere ku ntebe ya gatatu
gusanga baguhunguriye intebe ukicara n'umunsi batayihunguye ukaza ukayikoraho ngo ntibayihunguye neza. Indi uyiguhungurira watumye nde mu rusengero ko guhungurira intebe? Ntiwayiguze mu baziguze none ngo ntibayihunguye. Indi uyiguhungurira mbanze nkubaze. Ariko ukabona umuhungu arinze asaza akamera ubwanwa nta kantu n'akamwe agira mu rusengero, nukuza gusa akama yicara akareba. Uko murabona uwo muhungu ukuye ibyo hari ibindi yokora. Umutwe se kurabona upanze neza? Wazareka gutembeza ibintu byiwe. Ninde wakubujije? Bitembeze. Utembeze nibyo mu rusengero. Wowe unaniwe no guhanagura intebe birakunaniye. Ngo numusore ga ngo yarize ngo ntiyohanagura intebe. Bazi guhanagurira. Genda hanze uzozo nanje ngo intebe mu rutara. Ja mu rutara. Zozo ukorope no mu rutara. Warananiwe no gukoropa mu rusengero kwa Yesu. Uracheza wewe. Tuuzi mipango wewe. Uliza huko watakwambia. Unaniwa kuikora mu rusengero uzayikora. Isako birumvikana. Ushimwa agira icyo ashimirwa mwitorero. Niho tse turebe inzambwira abantu ngabwira ngo uzopfa warakoreye leta izi gushimire izi kuvuge ikurangize nugera mu rusengero tuhebure. Akarere kazaza kugutangira ubuhamya ku Mana. Hapana mudaherana. Tangira ubuhamya hari ubwo nzi. Nubona umuhungu utaja mu by'abandi bajamo, uwo muhungu uzohebura. Gusa kicara agaya ngo uri mukore buriya ngo uburyo yigira azayigira. Wewe uzawigira gute? Ngo kwa mapfa gusimba ngo nta mwuka aramaze. Wewe se hari ufite wewe uko ni ukwicaje aho hasi numwuka ukwicaje aho. Basha n'udafite umwuka uzuzupfe gutera amaguru uzoruha umwuka gufata. Aho kugira ngo areke nasaguma agire gutya biza yamaye. None Bibiliya ivuga gute? Iravuga ngo kwitoza ku by'umubiri ngo bigira umumaro. Erega n'iby'umwuka turabyitoza ni pratique. Ukarwa neza umwuka ukaza ukagendera muraya abandi ukazure burya abandi babagira nawe ukagira gutya. Apanda gusigara inyuma wuzureba nawe umumama abana b'abakobwa bawe bombi batatu nuko amabicara aho hasi gusa ko barareba wamara gushika ndubabwira kuko imutazamuja gusimba hamwe n'abandi. Mbabwire umuntu ukunda kwinjira mu by'abantu ni usukunda n'ibindi iyo bije naho bakenewe asa yamaze akavuga ati nje ndabibamo. Nawe ukabona umuhungu uza wifundiriya tukamubwira amakuru y'ibintu ntiyo kumva yarahombye. Hazasigara avanguriya muhungu ngo ameze nk'abakobwa biki gihe abakobwa bahe keretse uheruka bo muri 80 bo muri 80 na abakobwa bubu acheza wewe. Bana bacu nimukomeze imbere. Uri mukubona uburyo baguruka hano umwana w'umukobwa uri mu gutera indirimbo hangaha. Abahungu bakagenda biruka inyuma. Dusome rimwe itangiriro kane. Ese ko birumvikana? Imana ihabwa icubahiro iramwemera
ukora ibyo gukiranuka. Soma Itangiriro ibice 4 n'umurongo wa 6 n'uwa 7. Nje ku ijambo rya kabiri. Muraza gusoma kandi gutegeka kwa kabiri abahayi bandika ibice 29 n'umurongo w'9. Luka ibice 4 n'umurongo wa 24. Nzankuna ngo ndanga ibyanditswe. Abami ba mbere ibice 8 22. Gutegeka kwa kabiri 29 n'umurongo w'9. Luka ibice 4 n'umurongo wa 24. Abami ba mbere ibice 8 n'umurongo wa 22. Soma Itangiriro ibice 4 umurongo wa 6 n'uwa 7. Umurongo wa 6 haravuga ngo Uwiteka abaza Kayini ati ni iki kirukurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza bizemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byituga tugiye ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Iyo ni Imana yari kwibwira Kayini, namwe atariko Kayini ubwo burakari buri mu maso yawe n'ubunyabaki kubera kurakara. Waretse kurakara, nukora neza Imana ndizakwemera. Ukora neza azayemerwa n'Imana. Sema amen. Akaba afashe uburenganzira bwo guhagarara mu cyuho, agahagarara imbere y'Imana data gatinyuka ntagira ubwo. Witware nabi tukwemere, wambare nabi tukwemere, uvuge nabi tukwemere, tukore tukwemere. Nibavuga ngo pasiteri ngo azavuga ngo yamyavuga gutya, nyabu na mwukagira Imana. Iri si ijambo ry'Imana, siryo rivuze ngo Kayini nukora neza tuzemerwa? Kandi ngo buriya ngo muze mubona ngo mushumba ngo igituma akunda uriya muntu ngo nuko ngo ngo numukire ngo azatanga. Nyine azatanga nyine. Mwange nimara ngo kunde wewe. Ako noni gitangaza. Wewe ndaka video mwari ko mubona ku Tanzania wavuze ngo kanisani ngo kuko watu ngo wale ngo ashara barabara ngo Mungu anasema ngo kuko wengine wadhaifu ngo ambao wanakaa hapo ngo akamavuga nk'abantu bafite konta hano, akamavuga irya bank reka mvuge nko mu Rwanda BCB banko bakava ngo banko iko hapo na BCB iko hapo, hanyuma ngo ni wafukuze waende, kisha nibaki na hawa parapara. Mungu anasema hanyuma igihe cyo gutanga parapara itatoa. Buri umuntu wese agira uruhande yemerwa. Yesu ndi yavuze ngo nimureke ngo iki bikurane urukungu n'amasaka mubirekera aho ngaho. Azamapfa kwemera ngo uriya muntu ngo azanywe inzoga ngo kuriya gusa ngo icyo ngo bamukundira ngo nuko afite ifaranga azatanga ngo ni uherutse kugura agatuti kuko utagiye kukagura wowe utazumwe. Nyine waragiye ukakagura wamara ukareba ko akazana twanga agatuti k'ibihumbi 40 si anazakirira. Mwanditsi yaravuze mu migani ngo ituro ry'umuntu rizari mucira inzira. Ituro rizari amaritema inzira imifatangwe. Ituro ifaranga sizari cinzira ifaranga ngo zikakugeza kubakomeye. Uzojana n'ufite ifaranga uzicara hariya ngo urinze audience uzohera hariya kuri audience ufite urufaranga yinjiye yavuye azojayo gatatu taragerayo. Najua pesa wewe. Sema utera haleluya. Sema amen. Nukora neza uzemerwa imbere y'Imana. Jambo rya kabiri, umuntu ushobora guhagarara imbere y'Imana gira tuzososa. N'umuntu Imana yashimye. Buri urashobora kwemera umuntu ntumushime. Birumvikanye. Umuntu ushobora guhagarara mu cyuho
n'umuntu umeze imbere y'Imana, n'umuntu Imana yemera kandi ikagira gute, ikamushima. Dawudi yaravuze ngo Imana ngo yatase Dawudi iramutata, iramuneka mu ijoro aryamye, ngo iramuzenguruka imuburaho ikosa. Yavuga ati Dawu uri umugabo, iramushima. Nacyo gituma yanyivuga hariya mu byakozwe n'intumwa, iravuga ngo mbonye umuntu ngo umeze nk'uko, ngo umutima wanje ushaka, ngo uzakora ibyo nshaka. Yari yamushimye. Ariko nka kera ni nkaho bavuga ba mukecuru ba papa babashaka bageze bazana umuntu bamushimye, bamugosoye, bakagosora, bakavuga n'umwana wande avuka he, avukana nabande, ese barubatse iyo bagiye, ese nta bumugabo babamo, ese nta bipfu baza babyara ibipfu, ibintu ese ko birumvikana. None ubu kuri WhatsApp naho twavuga ngo yeme mwe muri mukubona bijya bintu ari sawa byo kuri WhatsApp. Imana izotabara, izozibubakira mu mbaraga zayo. Imana data dusenga izozibafasha. Dufite ikibazo cyo gusenga bikomeye cyane. Dufite ikibazo abashumba dufite ikibazo kitatworoheye cyo gusenga Imana. Kuvuga ngo uje guhurira n'umuntu ku kibuga cy'indege niwe akikubona nawe niho ukimubona. Nibuca mwama mukora ubukwe, nimumara gukora ubukwe mu minsi 3 ukwezi kumwe amezi 2 agende. Mana uzoza uturindira abana ntibyoroshe. Timukaza mutangara umuhungu wageze iriya cyangwa umukobwa yageriri. Njewe ejo bundi bare kwambwe umukobwa umuhungu yakuye Uvira, amukura yaramudeklara aramuzana ngo bashike bakora ubukwe. Bamaze gukora ubukwe nyuma y'amezi 3 baramubwira ngo umuhungu nta ngo mu mutwe ntameze neza, ati ntiwabimenye. Nyamukobwa yamambwira ati twokubakana. Undatiwe wewe twavuganye ngagukuririya none toka wewe uri mubike. Jenda jana n'imitwe idapanze neza ngo nageze hano. Hasigara ya mama barakundanye se. Muzamupfa kugaya ngo twebwe ngo bageze badushingira ngo tutakonza abakobwa. Baje Imana izobahire muzogira umugisha nguko twubatse nabo bubatse, muzongira uwo mugisha. Twega bageze bazana nyine nawe ukavugaho gatoyo ariko cyane. Amen. Hallelujah. Nyine umuntu yageze ashira mwakiwe gatoya hariko gabapanze bazi se bazi banyirarume bazi bande bazi ibintu bakamenya ibintu umwana yitwara bakavuga bati uyu mwana yavuye he, uyu muco yawukuye he. Cucageze kidufasha nyine kandi ndicyari kibi cyari cyiza. Waje ugasanga wanyapanze neza, wazuvuga ukabona aritonze. Abubu akubwira ati yo wigiye niho nigiye, ndetse akakubwira kaminuza yigiyeho ugasanga iri hejuru y'iyo wigiye. Arabaza ngo se wigiye hehe, ukatinya kuvuga university wigiyeho. Attention, witonde ibintu byarahindutse. Kona kari gaciye mare kona konte tikoroshe. Amen. Umuntu Imana igira gute ishima.
ntawashatse mwebwe rero mwebwe nuko nyine muri mu gushaka abo mwashimye. Haleluya, Bwana sifiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ni kuri Imana izidushima. Kurya barya bashatse baba bashaka, akavuga ngo yarashimye umugeni, papa akamubwira ati se isura atari ko papa ibya nyabuna ukagira ati reka ibyo ngibyo byihorera, ibyo ngibyo ni byakera, ni byakera sawa. Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo kwizera kukurimo ngo ndi kuva muri nyoko, kuva muri nyogokuru. Kubwire nyokoro meni imbari umuranga cyangwa tubwire ngo urazana umukobwa iwabo bane barasenye, uwawe ni uzubaka, azagukubita imigeri wewe ndubwire ngo muzasenya gusa. Kwega sinari imizi wabimenyaga gute ko se yaragize ngo akubwira ati mwana wanje aya makuru reka mani nakubwiye ngo papa ngo itonde ngo washimye wawe nanje nashimye wanje mugende singiye inzira ni mugende mugaruke twicarane, muze twicarane tuvugane, ntawe tuzobabuza uwo mushaka tuganire kandi uzubwira ababyeyi ibintu bitaraja kure nguze kumubwira ngo urumva ngo aho tugeze ngo ni ibintu bitohinduka. No, nimuvugane uzumbwire uti hari umuntu twatangizanije urugendo sinzi iyo bizagana, ariko uko twatuvugana nawe, ariko se mwabishobora muri mu gufata bane uzavuga ubu avuga n'abahungu, ndiko ndavuga se abakobwa bo, abahungu nibo nani ako mufite ingorane badi nkuko bari mu ndi woroshe nuko twebwe ariko Imana aradutabaye. Twebwe tuzaja no mu ijuru bitworoheye. Hari wovuganye n'abakobwa babiri gute kese wasaze se n'uwa mbere ubaye mutaravugana cyane ngo uraja gushiraho uwa kabiri. Soma, reka dusome Bibiliya. Timoteyo urwandiko Paulo mvuze bigize nyine. Timoteyo wa kabiri, Paulo yandikiye Timoteyo urwandiko rwa Timoteyo wa kabiri. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe. Iute urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo wa kabiri, ibice 2:15. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, ibice 2:15 haravuga ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranye neza ijambo ry'ukuri. Amen. Uje wihatira kwishira Imana nk'umukozi ushimwa, utagomba guterwa isoni n'umurimo uyikorera, ahubwo uje uvuga ijambo ryayo ry'ukuri uko riri. Amen. Timufisha akarongo. Uje wihatira kwishira Imana nk'umukozi ugira gute ushimwa. Imana ndizi turebera kuri anciennité y'imyaka myinshi. Imana ndizi turebera ku ndimi. Imana ndizi turebera guhanura. Imana ndizi turebera mu gutamba gusa. Izibanza ikadushima, yamara kudushima ibyo dukora rero ikabona kubinezererwa. Soma ikindi cyanditswe. Abaroma 14:17 ihute. Abaroma 14:17 gwere ku 18 aravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Komeza. Ukorera Kristo atyo abanezeza Imana kandi ashimwa n'abantu. Sema haleluya. Ukora cyo inde bavuze ngo ukora gute ibi byo haruguru azashimwa niki n'abantu. Sinzi niba narakavuze hano. Musumwe twigeze tugiye mu bukwe n'uwacu. Noneho turasohoka ngo dusohoke duteye nk'intambwe nkazinga
akaba yashize igitenga. Ndamaze ndetse iki gitenge washize aha ko kiraje ngo aracambara ariko ngo ndacambara umunyi aha ku gitugu wakiguza ari cyo gushira ku gitugu nuko ndamwese okay tugenda uracambara ngo tugere imbere dufashe moto turagiye ngo imoto ngwigire gutya igitenge ndicyasigaye ngonze gutya mbona ngezeho ati cya gitenge kirataka. Ndi haleluya, Bwana asifiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko ngo arangizega ngo reka subireyo ngo murinde sino kurinda aya kugwisha safari genda uje gushaka igitenge uransanga mu bukwe nugitora nutagitora tugusumenya ko agatima kanje katamerewe nabi agira umugisha nuko nyine bamuza aho handu bagitoye ngo ashike barakimuha yaje kunsanga kuva uwo munsi kugeza ubu ntasubira gushira. Ese namwe mugira baza babishiraho ninde wakizanye ku rutugu nawe munsi mwaje mwabikenyeye. Haleluya, Bwana asifiwe. Ariko mafiera zica abantu ye umuntu yoshira igitenga kandi yeme usanire inza ntangara sinzi nimba ari Yesu nimba ari mapepo nimba ari shitani nimba ari iki kiza cyama kiyananira akamagenda gutya igitenge kama kiyaguma kwibasutse aywa ariko nuko ako sinzi nyine uko abantu baza bakwemera ku bintu bene ibyo Imana irike bagushime ngo ukorera Kristo atyo abanezeza Imana. Reka dusome hano Yohana 12:43. Noneho muze kwandika urwandiko Paulo yandika Abikorinto ba kabiri bice 10:10. Abakorinto ba mbere ibice 10:4 kugeza kwa 5. Mwandika ibyo byanditswe. Soma gusa Yohana 12:43. Mvuga icya gatatu tuja ku musozo. Dusome Yohana 12:43. Aravuga ngo kuko bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Yesu abwira abafarisayo ati mwa abafarisayo mwizambitegereza imirimo yanyu muzamukora muzamushakisha uburyo mushimwa n'iki n'abantu ntimuzamushaka gushimwa n'iki n'Imana. Bene data nababwiye ngo umuryango wo gushima bene wanyu bakagushima ubwoko bukagushima banze urebe ko n'Imana igushima. Wa murimbyi aririmbye ngo sinzamenyaga indirimo mwama munakira tuwasafire Bwana Yesu tufike kesho tuwasafiri tutakutana nyumbani kwa Bwana Yesu utuongo tufike so. Sema haleluya. Dukore ibinezeza abantu tubikore, dukore ibinezeza imiryango tubikore, dukore ibinezeza ubwoko tubikore, ariko twongereho kunezeza n'Imana. Kuko nibyo byanyuma.
bari byo duharanira, bari byo duharanira. Cya gatatu, umuntu ushobora guhagarara mu cyuho ni umuntu Imana yemera ikanamushima. Twagera aha gatatu, cya gatatu ni umuntu ukora ubushake bw'Imana. Iyo Imana imaze kukwemera ikanagushima, uza utera intambwe yo gukora ibyo Imana ishaka. Za wiga ibintu ukora, ubanza ubaza Imana, ese Mana ibi nabyo urabishaka? Ese ibi biri mu murongo wawe? Ese ibi birakunezeza? Twaretse gukora ibitunezeza gusa ariko bitari mu bushake bw'Imana. Soma ijambo ry'Imana. Abaroma 12 n'umurongo wa 2. Ihute giransoze. Abaroma 12 umurongo wa 12 haravuga ngo umurongo wa 2. Umurongo wa 2 haravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Bantu b'Imana, ntimwishushanye, mureke tureke kwishushanya, tureke kwishushanya n'iby'iki gihe, tureke kwishushanya n'ab'iki gihe. Hanze ntitukimenya, ntibakimenya uwakijijwe n'utarakijijwe. Mbaze aba basore, ntimwageze mubona iyo umuntu yigaga primaire, iyo yarangizaga primaire agiye kuri secondaire, nta bintu byageze bihinduka kubijanye n'imyambarire? Byageze bigenda gute? Yavaga mu kabutura akaja mu ipataro, bigaragaza ko yagize gute? Muri mu kwambara utubutura mufite imyaka 45 mukibazike. Hakoyima huku nguku turo twarahumiwe, njewe narahumiwe. Tubutura ako narahumiwe. Nibirya abafaransa bazava ngo ni retrograde, gusubira inyuma. Kandi uko niko n'ubwenge buha busubira inyuma. Kwa musanga umuntu w'umusore uko yarashatse afite umugore, yamara akama yicara n'ikabutura n'isengeri, afite n'umwana, yamara ise na nyina bakaza bakamusangaho aricaye. Habana ese basha mumeze gute? Mugira amaguru tutagira, ayanyu nayivyuma. Mwababyeyi mugume nimushake mubwira Imana ibajane, muraguma mutinde muzabona ibitangaza biri aha ngaha. Muri mu gusubira muri primaire mwamurira kugira gute? Mu mugi kwa gutya n'ikabutura, kandi ntasoni arazigira se ko umwuka wera ari uzutubwira ati kingiki giteye isoni uyu nta ukime ntabakigira ngo ni basebuke ngo baratenya sebuke na nyirabukwe. Byarashize byarapfuye, satuguma dushingire gutyo. None turagira dute? Tusuguhumirwa, twarahumiwe. Tubabwire njega konda navuga nanjungana gutya bamuze hariya ndabaretse ibona agahoma muno. Grandise ni mukure, ni bamwe Pawulo yavuze ngo nari kungira ngo mumaze kuba abantu bazima ngo borya amagufwa, none muracari mu mata. Kuki musubira inyuma mu bitekerezo? Kuki mushaka kwishushanya? Kuki muhamugenda nk'abisi?
kubera iki mukora nk'abisi? Twari ko tugira deba nariya n'umushumba hariya twaye twiga biriya by'inzara, ziriya nzara zavuye he? Erega biri muri Bibiliya. None nibi byo kwisiga nyine nane biri muri Bibiliya. Muwagira ngo n'abana b'Imana babizanye. Ndeka mbareke akonda gaperetse, reka nkarekere gutyo. Ariko mwibuke ko Nebukadinezari igihano yahawe nico kumera inzara. Timamwibuka ko ariko yanyavuga ngo uzagenda umera inzara ngo zimere nk'izi nyunda. Kuri ziriya nzara zimwe ni ibihano bya Nebukadinezari. Gusa simvuzi zo zanyu, mvuzi za Nebukadinezari nizo mvuzi. Abantu bazabumva abandi neza. Mvuzi za Nebukadinezari apana izo zawe. Ariko nubundi nabyo ndibyoroshe. Ariko nkaziriya nzara zo ku maguru muzamuziryamana mu mashuka, amashuka arorohewe. Hega ni ikibazo. Twayitinzeho tuzabona. Mwara yaguze akomeye wa ya Niro. Ariho inyende imwe bagazava ngo ni Niro yagezikomera. Kandi urwara ni hatari. Umuntu mwarwanye akakurya inzara zigira isumu nk'uwariwe n'imbwa. Inzara zigira isumu nk'umuntu wariwe n'imbwa. Ukarwana umwana wagize urwana ukamenya ngo azaryana inzara, wageze umukubita mudafatanye. Kiga amayeri yo kumukubita atakwegereye. Sara nimbi. Namwe basore hari ibyo mwiharaje simbivuze none, ariko ningaruka tuzobivugana namwe. Nuno nzoshaka urubyiruko, muzonshakira urubyiruko tuganire. Singabyo byiza? Muze dukore deba. Muze mutubwira ibintu twatuvuga bitari byo, tubiganireho, tubikompare na Bibiliya, n'iterambere, tubiganire nibwo buryo bwiza. Tukaza tuvugana nk'agasuku ngo twisubize, nimumara mutahana ibibazo muzaze tuganire tuvugane. Nibwo buryo bwiza. Noneho mudukonvenkere muvuge muti mwebwe ibi nibi ese kubera iki? Nibwo buryo. Nimukaza mukora ibintu bimwe bitageze gusa byo kugira nama. Nuko mushaka uko mumenye iby'Imana ishaka. Abaheburayo ku 11 n'umurongo w'8. Abaheburayo 11 umurongo w'8. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa. Nuko agenda atazi yajya. Mureke mbabazi ndashojeje. Amen. Haleluya. Haleluya. Ikintu cyantangaje, murebe uburyo bwo gukora ubushake bw'Imana. Hano abantu b'abagabo, umuntu ngo waje gusohoka mu nzu akabwira umugore n'abana, mbasezeyeho ndagiye ariko sinzi yo ngiye. Keretse umugore udafite ubwenge. Umugore ufite ubwenge yo kwiyembya agahita hamagara umuryango akawubwira ngo muntabare umugabo yasaze. Turavuganye arambwiye ngo agiye atazi yaje. Ubundi mu gisirikare nibo bantu bazi ubushake bw'umuyobozi. Mu gisirikare bazabwira ngo panda gari, tiyobaza ngo tugiye he, habaye iki niki tugiye gukora. Azamenyera amakuru bageze ku rugamba bati akazi kagiye gutangira. Bamubwiye ngo ryama, tiyobaza ngo ese ndaryama kubera iki naziziki kubera iki. Nukuvuga ngo chef yavuze ategezwa gukora ubushake. Abantu bananiranye bakananirana keretse ngo ni none n'abakristo. Nuko ingarasenza ndimenya neza yaba wari ubisobanuye uko bivuga.
bavuze ngo ugenda igitengera ntubaza ngo kwa nini kotosa kubaha ugu kuzungisa mulokote ntubaza ngo kwa nini kumemya bakunzi kubashira hejuru icyavuze ntubaza ngo unaenda wapi ngo kuko ingenda igitengera cyangwa ukakambwira ngo nkubite ngo Pastor Samuel hano ngo mubaze ngo nugukubita kotosa sikasikawa nyuma simangonde mituna. Oh, haleluya. Dore nuko abantu bo mu isezerano rya kera bari bameze. Bibiliya yavuze ngo Imana ihamagara Aburahamu iramubwira ngo genda. Ntiyamubwira iyo agiye, ariko Aburahamu kubera kumvira Imana, sema haleluya, umuntu wamenyereye guhagarara mu cyuho cy'Imana aho Imana ishaka. Bibiliya yavuze ngo agenda atazi yaje, ariko ibanga namenye nuko wari wamubwiye ngo nagende, we yarazihaye amujana. Umvira Imana, kora ubushake bwayo, ntangaruka mbi uzabona, kuko yagutumye, yakubwiye ngo ubikore, izaba iri kumwe nawe. Niryo sezerano ryayo. N'umugabo utabesha, ntazahemuka, ntazananirwa. Umuririmbyi yararimbye ngo abinyuma ibyendi bimutegeka, ibyendi bimugenga, sema haleluya. Azabibwira ngo nimuceceke bigaceceka, akabwira ngo tuza bigatuza. Humura. Imana irakwemera, shakisha uburyo Imana ikwemera. Nimara kukwemera ikagushima, ugakora ubushake bwayo, uzahagarara imbere y'Imana udatinya, utinyutse. Imana ibafashe, Imana ibaheze umugisha. Amen.